Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Hello dear students. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Now begin Kyrgyz language. Бүгүнкү сабакта кыргыз тилиндеги йоттушкун тамгалар. Today our class letters with sound y. Лексикалык тема саякат. Lexical theme traveling. Сабактын максаты кыргыз тилиндеги йоттушкун тамгаларды үйрөнүү, көнүгүүлөрдү аткаруу. Саякат деген текстти окуу. Today you are learn letters with sound y and the work exercise and read text traveling. Kırgız tilinde 4 yottuşkun tamga var. In Kyrgyz language has 4 letter with sound y. Alar 2 tıbıştan turат. Бирок жазууда бир эле тамга менен белгиленет. There have 2 sound, but when we write only 1 letter. Alar төмөнкүлөр. There is this y, y, e, y, yo, y, o, yo, yu, y, u, yu, ya, y, a, ya. Төмөнкү сөздөрдү окуйбуз. Ye, çiye, tiyet, niyet, kiyet, yo, bayo, boyok, koyun, koyot, yu, moyun, oyu, ayu, koyu, ya, mayana, çayan, uyat, ayal. Birinci könügü exercise var. Süйлөмдөрдү окугула. Көчүрүп жазып, йоттошкон тамгаларды белгилегиле. Read sentence, write your copy and underline letters with sound y. Экинчи көнүгү диалогду уланткыла. Second exercise. Exercise 2. Make up dialogue. Кана балдар сүйлөмдөрдү окуп үйрөнөбүз. Now students read this sentence. Бул эмне? What is this? Бул коён. This is a rabbit. Сага коён жагабы? Do you like a rabbit? Мага коён жагат. I like a rabbit. Бул эмне? What is this? Бул аю. This is a bear. Next you are is makeup. Edin. Üçüncü könügü. Exercise 3. Жаңы сөздөрдү үйрөнгүлө. Сүйлөмдөрдү түзгүлө. Make up learn by heart new words and make up sentence. Жаңы сөздөр. New words. Бул. This. Анын. His, her, its. Koyun, rabbit. Karışkır, wolf. Çiye, cherry. Canavar, animal. Çoğun, big. Boy, height. Akıra, giraffe. Emne, what? Kanday, what kind of? Ayu, bear. Tülkü, fox. Yanvar, January. Japayı, wild. Kiçini, small. Ayabay, very. Bul koyun kiçini. This rabbit is small. Next. Now students, you learn these new words and the make up sentence.
And write your copy. Tell me. 4. Könügü. Teksti okugula. Sözlükті пайдаланып, англис тіліне қотарғыла. Read text and translate into English. Үйгө тапшырма. Homework. 1. Жаңы сөздерді үйрөнгүлө, сүйлөм түзгүлө. Learn by heart new words and make up sentence. 2. Жаныбарлар. Сүрөт менен иштөө. 2. Animals. Work with picture. 3. Жаңы сөздерді жаттоо. Third. Learn by heart new words. Мына балдар, бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Now, students, today our class finish. Саламатта болгула. Goodbye.